Pini phai kuni ni phai inkore hiniar ni number inkore si Borjan constituency angkang Dilai High School along Assam Chief Minister Special Scheme pen kadukavi bang pharoi sira troxer kebra pli class 9 lo charli osomarphan bicycle keron pon pedo bang so mai long school managing committee mai phu kakre be pensi mai chepahem phu ponlo aluhi sarpo aman pen kachitong dun Karbiang Thomas Councilium Surjorong Phar Borjan VDC Sonaram Singnar Board of Education Development Block Chairman Sardili Be Dilai KSA Head Branch Maipu Waisong Terang Chunbang Brojen Hanse Dilai Social Worker Nobin Rongpi Joy Sing Timung Bidia Singing Lenglapen Pinang An Kithi Kidingatum Chetong Dunlo Bicycle Kirona Mayalong EM Surjorong Pharpen Lamthe Kijaipon Labangso Scheme Lage Class 9 Lo Charli Osomar Phansi Varsai Piponlo Athe Latum Ki Charli Apor Long Muchotpo Labangso a cycle pen kidam kivang avar saitame longjin lason si Karbiang Thomas Council pen tame education on atu kipaching thur ponjia phan awareness claim ponsi kidam tang HSLC result 75% an chipali dunlu lapen pining le thotta la anso se me pon polapen government pen nangki piavar sai labangso cycle pen use mate en pe minang poputa students mate lo charli osomar tumaphan than mum tekang Amrut Metropen, district man association itu mesti pas dukok pembangkit, lagi mengarung mimpi kalam ngape, kita tang ko ini itu mahut kita itu 1987 si mesti pi. Kalau sebelumnya Karbiang ke 34% kan masih langsung tamde. Sebab api bang puno 48-49% lo, bang bomang member ke 50% nang cross lo. Setelah tuningan na bangkit itu kan 75% nang living rock, 75.25% nang living rock. Lalu sa pining man ang susili po ang sinili makam. Kasi ito mana usan ho at hikire iningi yure pro bangso akhay tagali amnit tagali. Pero katsipadug na niya man aporting por hinangi aporting mugdilang kala bangso ateng ke fully ajone sini tumtame iningi yure na ratsa. Tama no kalip kan pek lang na lo pasi lalu lapenon ke bupet halo itu Lutan bang atung sepeduk big pilo, tu. Pepin atung setame patek kuser pepin papas umbe. So bang ke alang dapat suruh parting nampo. Lalu lah sepini kerong dun dak experience kerja atung bang. Kasi bukan pulau je nang atung lang nang sumar atung bang ke dak bila high school masih kahutai lo, dak school besen pulau masuk teglo. So ang peke joni sinon ke pinidak pining maksud admission ke napai. 198 puno madam phalo tabe 194 puno asla 194 class 9 Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live